billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah يا رحيم ارحمنا يا غفار اغفر ذنوبنا يا رب يا رب Rabbana Ini ketiga ya? hasanah. Yang di sini 4. Quwata illa billahil la haula wala quwata la haula wala quwata. Kita lagi tawaf nih, ya Allah, dan saudara-saudara kita sekalian, keluarga, tetangga, anak buah sing bisa kadari ya Allah. Bisa Bisa sholat gitu ya. Kayaknya nggak bisa sholat kan?